all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Sabre US nini potemu ekofa Canada nina midnight na ye Dubai ni Oman nini potemu hoswa midnight na ye ko Asia no mo Japan and Samre good afternoon be tumu and abo ewia na ye bowura UK London na ye bagana dia morning iya ni David be ya adwene o se ye kodai na ye die aso ade chi ye no na onyankopon sa no na kura ye mu enye ni penyina na anya ne se de wasa anya no enede yo eya no pay yo eya wie yo eya na jufa yo ebusio bi enede omo bobra ebusio bi so tinisio ena anopa wie enube ebusio bi so ni na hospital omane I am pressure crodom if it's a wasibofobia eya efrimo yes aso ni nyina mo ya de da ho nyina mo a wo hwe ya utie ye no katrama da wa bodwom moja eredi mu afro sane adonya me dada enontie ena David say yama de home nyina enyi ewrade aye I say enyo bia na teme home enano pe Ubowura hospitals are hold teaching hospitals are hold na ye twi wheel no ye nkura brem ye friend trogo no ye wheel no ye twi na hospital ho na omubedru mpa no bi ho a ye the best shit akata ni pa bi so obowa ne say ya tam no e de na to wheel no and ye twi wheel no e ye de twem wo wall bi sa wall la ko da ye pa na ko da ye nyame bo ho pai nyame ama ho ama sem o hwe o yire o ma no o de hye no da ho so obi akoda ho ene on cantias of da bi o enu ti na deal with the cancer ye ma de ahome ni nyina eyi ewrade aye Psalm 136 verse 1. Psalm 136 verse 1. Mona erade ase. Ose mona erade ase. Na oye. Na oye. Na nadoye wo hoda. Na nadoye wo hoda. Ene insema David nyomo no kanu. Ye kan David ya. Na ye kan Jesse bado. Na ye ka ohene David hu asem. Ose anopai ewiei enyumei ose ye na Awurade ase na Awurade oye na nadoye ewo hoda. Onyame adoye no bi na asonso. Awurade mobro hu no na asonso. Enti adenti na nanopai odi ye mbom enkafo Awurade kese ye no ebi asabre oteka mu a okwa adwuma ebi asamre owo adwuma mu a oye adwuma ebi so owo fie afe na oboaboa ho ebi a otu kwai ote bus bibemo oti tripi mo baby bi o hwe yen na otie yen ebi a wote wo mpa so me pese obombofo bi o hwe wo so no na no kana Psalm 91 o se wa hye na abofo aba se on hwe wo so na ho amba enye nyame honhom nyame abofo na ka ono wabusua ono ma no efi ho no
come home about some, send your bush about some old child children. Be one, let God hear your voice. Be one on a devil and the asset. Oh, yes, and then answer for what they and then so what rather was here on your home. Let this to my home. I'm at some and I want to show you the money. Why yet you so why yet you friend? For how many money and open up from this way? What that you put? No more everybody was saying money money and cast that come here. That's why money and come here. That's how I see that and come here. Everybody and now you buy you say home so well rather have a friend so well rather have a boy at home and I'm not pay what my I'm sorry I'm so much and some other people more to do more for Sanya more casa and county more casa and county more casa and I'm not pay you if you are the money any idea I said if you say well that the one I want in the when I think Papa when I want in the you do my foot when I went to you come out foot when I want to I suffer radio for that so that's your sorry I know about some one prince I'm a one prince I'm a one prince I'm a one time for one prince I'm a one power fire one prince I'm a one to show you what everybody and I will pay one time upon the Mamaya. Yet I said I'm county. Yet I was to say I'm a pay one I can't take I will pay of one from Shuna and Yamaya and when I'm Audio and I say Audio and Tum Audio and come for Audio in Sra Iowa Radonia and Sra Iowa Radonia and Radio sorry Yanti at Cabonia I am take as your bonita into your bush into your bush into your mouth into your mouth the gas our saying so our time woman see you and when I'm Yodia why would the young man I say us and I'm a pay and when I'm Yodia I see that I'm counting and when I'm counting and I see and counting and Kuntum and counting you credible credible you brag in the name of Jesus Christ. Yankopon shira upisa no pay ode otumfo Yankopon ase. Eya manyamente oni o. Ewo ne bambo ne hwe so papa no. Eya manente one. Ose yema ya sida no mpo no so chen ya desrede no. Ene o chen obi nkwa uche obi apomoden ene nyame one wo adiniye ebraso se ye bompa ye sre rad o se bone nkwa na ya o esi Nyankopon aso efri ya ho enti o kan Isaiah chapter 49 verse 2 na o se bone ne si Onyankopon aso efri ya ho o se ne sana kanyetia yenti nyame asem Isaiah 59 verse 2 na momu yo mamu yo ene de mammo ne Munyankopon tematete na mammo ne Munyankopon tematete na mobonne na akata nani afiri mu ho a mobonne na akata nani afiri mu ho anti ontie enti na ontie Isaiah 49 verse 2 59 verse 2 Isaiah 59 verse 2 enti mo amode to so no mfa to so yi na omo tworo no Isaiah 59 verse 2 ose ono awrade ne onya den
Osina mo yo. Osina ye mu yo. Ena mamo ne ntam Nyankopon tem. Ena ama ye ne ye Nyankopon tem na atete. Na mo bone na akata na ni. Na ye bone na akata na. Afiri mo ho anti wontie. Afiri ye ho anti wontie. Ye gira sa nyame asem no so ena no pay asro bone fache ama ye ho. Ya asro bone fache ama ye ma ye kru ye yiri ye fie. Se ye mumu yo bia ye ai be ma Nyankopon akata na ni. Afiri ye ho na wotwe ene dey no. Yesu boje hwego cover Erade man Kasamaya confession time. What yes, Erade ya bombaya. What we don't know so much answer for me. Now we try and body and Jesus. About what you got ya bombaya yes. What's why you no cause one what empire say body ya bombaya. Well in the name of Jesus. Bible says yakuma buya amuya fire the nam ye bowura adoma henwanani. Oh yes. It is sabre ya sabon fache oso yo no kwafo ne trinini say ye Bible kan or the form so ebeche. Mo amo share e Facebook, YouTube, TikTok nyina yechiachi amo. Eye Abigail Echampon mechiachiao. Sa so ena Janet Ewua so mechiao. Benjamin Etua Hene mechiao. I am Ishmoto mechiao. Sumani Root also mechiao. Sabre Matilda entry munyina enyasem ketwa Facebook no so. Mon share link na ma afofro so ehwe bi na ontie bi. Onyame bata. Onwara na yedi ebra so say yetie efutu sema ene yegira so abompa onyame kania ene Nyankopon kania no bedi wani mo amen enye wona ene nyame kania no ebedi wadwuma nanim amen onyame kania ene nyame kania no ebedi aboa wo obi man so obi kro no so ho amen Sompa first service ahwefo ne atiefo nyina ene nyame kania no enimwamo amen Sompa first service Joshua yes jai o how ni wa mane ni nyina mu mawrade na awrade beye ukoda na ni nyina jai ni nyina mu mawrade na awrade beye obi hweye obi tie eno okone na yes oh Jesus ebi aduani so ontumi ni efise ni how no edoso e ma owura mfise twerɛsɛm ne se otere ni mbom na mane no doso aso Yehowa Jino efini ya bebeji wa fru how ni nyina mu amen say ya de sem amen say sika sem amen ejuma sem amen aware sem amen mano
Amen. Mana wade. Amen. Mana juma. Amen. Mano essay. Amen. O Christo sum. Amen. Wato boni bimo. Amen. Kompene nugu. Amen. Juma ne say. Amen. O jani nyine mu mawrate. Na Awurade peye. Ministry no ekosey. Jani nyine mu mawrate. Na Awurade peye. Se obesi na sorry. Na samado punto. Oh Jesus. Enti osofo a wo hwe yen. My God. Ya medwuma yen a wo tie yen. My God. Asafo no ye Awurade de ya. Yes. Jai mu ma no na Awurade obeye. Amen. Ena no pay ye ba se ye hye obi bi a wo hwe yen na wo tie ye hye nkuran se onyame ne din ba ko a ehu ye ose ne din ye aye biafo. Yes. Se wa ye bi pay. Ogusu a wo ye enne so obeye. Amen. Kina so obeye. Amen. Ose nyankopɔ se no tetete no enura ne enne no otesa da sapem on sesa debi Yariemu onyame kania yade enumu nyame kania no be hyan Amen. onyame kania di animo enyewuna esiafo de uya ono nyankopɔn Yesu kura nyankopɔ kura na suyanfo no edi ni tin no nante ye ya nwanwa dwuma sai nyankopɔn no obɛhwene ama. Amen. Enano pay efutu sama yede brew nyina na se Awurade kai me. Awurade be kai wo. Amen. Awurade kai me. Amen. Enti ye bebie ye twere sem na akọ Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Eno ena ye gyina so se Awurade onfa kai wo ene dey on kai wo na otwe on kai wo bosome on kai wo afi nyankopɔ on kai wo ma no on kai wo dwuma se wo ministry no wo dwuma na wo ye no da ye so basabasa ebusua kontontwene no Awurade kai wo nkrata sem no akwantu nsem Awurade on kai wo. Amen. So oba ewrebe free ne ba akokoa na ne yam enhyehye no ema ne yafunu ma ho se yenum rebe free mpa me de me re emfie wo hwe me de wo makuru kire me nsayam wa fasuo esisi manim da. Amen. Amen. Ti nyame asema o ka kire wo na ye question and no bisa wo say hwe enti obatan ewrebe free ne ba kwa o ma no fo e kese ne wrem enye dey emfie da abofra no nya tiemu na mama no di America. Yes. Ose akokoa a oma no fo na yemu nhihye no ana ne yemu nhihye na ema no se ote akora na ensu kan yemu nhihye na no se yenum mpo se yenum mpo re fi yenum tu ye wa re fi ye my God oso be kwachiri ye e wo se obebuayen obesoyem enti ene ye gyina foto sem so Awurade ende ye wasem na waka dia Awurade so me mu ko kyire me won sayem madwuma no ma waresem no me ma no ma kwantu sem thank you Jesus Awurade ko kyire me e sayem ebusua mu nsensem apabone no no me no e ya say yes kase Awurade na no pay gyina wasem so ewa Isaiah humano ti aduana nwotwe ne yiyi mu dunan no ene num dunsia no Awurade na fatie ye ne enano pay ewie enyumrei sapreya Awurade fakai send your wasem city be one Awurade kai me ene Awurade kai me be one na
Everybody kaya kanama paye. Everybody tell me I want to want some so amaya se obaba onye fi. Eba oba njufua. Oba njufua. Everybody Jesus Christ. Nyankopon chira opi. Amen. Se obon pae. Afe na ode wa fidie na to ha. Eye Sompa service. Yes, Lord. Osofo Isaiah chapter 49. My God. Eye verse 14. Or say, but Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord had forgotten me. Uti enune Nyankopon kan say so batan rebe free ne bampo an refi no. It was say na Zion kan say Ewrade agya na Ewrade refri me. And obi wasem ni nyina say Ewrade refri. Obi wasem a okenya say onyame apaw Ewrade agyaw. Fi say wo hwe mfia wudie wa ware wo say wo mani nyina say onyame dwuma yani onyame dwuma buafo say na wadi Ewrade achi ache na nnuoma nyina egi nsema eno na Nyankopon say ompaw na ne refri. And wo hwe ohaw ne amane na
ubeka say Ewurade Kwapong wase mre semu na mesha wani monya ka say Ewurade me nyae me power me and the day na wotwi so me afi so kai me na wasem se Ewurade kai me Ewurade ya me mobru ho Ewurade ya me adoye ya wano na bompa Ewurade na nyawa papa Ewurade na Everybody has sweat tired. Jesus, Kasa Ewurade, Kaime Bushia, Kaime Juma Sam, Mawari Sem, Menkrata Sem, Obi Manso, Obi Kruso, Kai, Ma Pomuten, Ewurade Kai. A brass will say a bomb fire pager the munina the sheridan Jesus commit the whole day into the hand of God. Dress and see it was Psalm 37 verse 5 or see a fire when sheridan sa ye fire honto so or no obey and then the moon where did you unum castle rade a day and a day showers different fiba no more and that baby Bekobia show Kabia Betremo Yakonia Bediamo show all through flight, all through train, all through car, moto, bicycle, or now from yes, say a different
ba ɛyɛ nhyira otu kwan ɛyɛ hyɛwura de nsa bi wa ne fa ɛnɛ de ko no wa de ɛwurade sɔfɔra de yɛ pampa yɛ ɛna no pɛyi na sawara de nsa hyɛwura de ya buna sawara de ya buna krabe wa de sawara baba ɛwurade yɛ ho ba ɛwurade kaya ho wosi ya nsa ya pan sound ɛwurade in the name of Jesus. Amen. Prince. Amen. 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 Nature said the Austrabia and your home and your home. Amen. More space in so YouTube, no more Facebook. One type of amen. 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 Yeah, bumpire any evil agenda, any evil dreams. O call now, yes, so dia also so yet. Daya yes so far man ho nye enne Bible say ogi tuma be ya adwuma na wan preso a enya adwuma won so obonefo ne hihye ye bia o hihye enne deni na wotwe ye adwum ya gira Ephesians chapter 6 so o say efri say enya ye ne honam ne moja na enya efri verse 10 ho eko ye gira so na ye di abompa ye kase Ewurade Yesu enne day obonefo ne hihye ye obonefo ne gina tuo obonefo ne gina daya pone tia minipedua tia majuma tia mabusia memba enano pay tia mikru yire o Yesu temo menyetum break it out Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Kasa Ewurade. Ewurade.
me friendshira me friendshira fra bambo me fra bambo fra sundie me fra sundie me fra dom bone no ene ma bone no e ma dane bone no da bone no e ma dane twem twem se enye adwuma Yesu demo Bible say tumwa ya tumwa adwuma ya nya tumwa Yesu demo one type I break out on Facebook no Bible say oje tuma ya adwuma one nya tuma it was break it out break it out hallelujah amen Yankopon shira opi say o follow Sompa first service baby bia wo hwe me ne baby bia utie me every pia and now no pay ewiei edumrei anadufai me yimpaye maw say sabre obi bia wo yare a wo hwe me a wotie me nyame ayaresa emra wo chen amen ju wa yaresa sese ya amen ju wa yaresa sese ya amen wa oton ayento na ye toso yentua me bompa say onyame mfa ne sanka adwuma no amen onyame ma yento amen rade ma yentua amen me bompa ma de tonfo nyina my God obi bia oton ade ene dey oton ayento amen ene dey oton ayento amen ye toso yentua amen me frato forma amen frato forma amen frato forma amen ni dwade fo nyina osuko wo Yesu mojem amen mo tutu kwan kwa adwa hoduo mo me sre nyame bambo ne nyame hira mama amen ene me bompa mamo amoye apan adwuma mo amoye ankura adwuma ene bo nya ndipa ni madoma amen mo nya nyankopon ni madoma amen o nyankopon nya mo bobru ho ade amen nyame mbo mo ho pan amen ene me bompa ma akwantufo mo amotu kwan ekwa chirechire mo amotu kwan ene a driver fo me fra passenger fo mama amen mo kan share radensa amen kan ensei amen kan be ye chuma amen edi shira be bremo amen kwantufo me sra kwantu mu shira mama amen kwantu mu bambo mama amen bompa ma apemfo ne wona opay yefunde nyame fa ne sanka wo yefro amen nyame fa ne sanka wo yefro na amen fruit of the womb amen fruit of the womb amen nyame nya wadoye amen nyame kaiwe amen me pasa no to yefro no amen e bompa ma obibia wani daso oh asan Jesus o majuma say my God wa pomoden ayabasa ene onfamfa he ene wakwanyina esi Ewrade enkaiwo amen Ewrade nya wadoye amen e bompa ma kwantufo wona owo obi man so wona owo obi kuro so eno na make say samre Japan ne potem Asia no ewia botu okro ka bo ewia obi bia wo hwe ye ewo Dubai ne potem no so eye mid morning na samre eye midnight ewo bia biti say US no more any Canada me bompa ye mamo me senya me mobruhu no me senya me adoye wa kwantu sem o nyame kam wo ho amen nyame musika sem ye amen munkrata sem ye amen appointment bi amowo amen office nkrata bi ababa amen nyame mobruhu no tomoso amen you can you oman Ghana baby amo hwe ye mutie ye biara e bompa ma obi biara se Ewrade nya wadoye amen Ewrade aseme ba ye wa Isaiah chapter 49 no from verse 14 15 16 no oh ebre na ye 14 na nipa bi Zion can say onyame refi onyame wajaye Ewrade se ontime nya wo se Ewrade se onyaye de a bosomi na wotwi enede Ewrade kaye amen tiamu ofio adwuma se Ewrade kai me Ewrade kai me tiamu biom se Ewrade kai me Ewrade kai me amen amen sabre me bie telephone no atum na die opese Ewrade kai wo bia no ofra na wajai wo ha ni nyina mo ma Ewrade na Ewrade so akai wo enti mesra se ofra obebo modern se o radio na o tie yo se de ro di tie no eya obelowa no anasa obefire ho mo so so a mo use phone no eya ma mo use mo iye de be iye pins no
momo de anse obeyi na wakasa gu fon se ne be ya ebeba yie na dom na efre nti unya akwanya bowure mu na mento nka se ya na mi yiwa firi so ya me ya anso ma yiwa firi so a o credit nsa ye nte nka enti tieniye eye MCR systematic press azuka bema ene nana ya no nyame nhiramo no ma no na that screen animo eye 0557 0557 000 000 967 and a 0553 53 89. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free die mu no pese rade kai wo Sompa service. Asasi kono de amtumate. Rade kai mo ne mawo tikasi mu ya wo. Rade wa fran kronom o se rade kai no one ne ma. Rade mo dance yo mo bro ho ade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. For Christ, Odini baby okasa fredi na oja mo mawade. Ya man promoting my warisem. Jani nyina mo mawade so on kai me en. Erade wa fna ose na pomoden ene ne ma awaresem. Erade oja ni nyina mo mawade se erade kai no. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free na dia na oje mo ma. Sistrase, enyase. Ana me sie nyina share rade sese mo me dimi ko ne me manyina ho anafo nom me wie so a me ba me ma wa bruche rade wan ka ba kontrata asem rade nka Erade wa France one ne bosua de kro ne ma oso ohia bambo osese rade bo mo ho ban ne ma so wa kwantum krata sem rade kai won oja ni nyina mo ma wa rade sem mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Bishop. Udini baby okasa free na dia na oja mo ma rade se on kai. Pastor, your friend is watching na me kasa free man so. Bishop Masunda yana me ba wa kan susu. Enu aso Masunda yana ikunda kan kwala mienu. Ana dai ni pesa kwala ne ye me ma. Ni jani na Sompa service na ko konse. Onye mi fi ne ma boni bi obone for se ba me ne ma. Erade me soma wasem koma so. Erade so uyi kira wo de otumi si anokwan you reveal to redeem. Me bompa se daye no me de Yesu di twa daye no mu efri wo baso me twa daye no fri wo so daye no mo adane enko be efri David se mi wu na metena se ono ma wu na mo betena se wo Yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na oja mu ma rade wo Sompa service. So on kai. Abamba cho mari sana kasafi adwuma kofodia. Acho yikesi de manimi. Me pajama rade so mo amene ma no mo ye ho ban. Rade wa from Mary. Or say a yikesi danenim to ojai a yeni nyina sha onsa. Erado hia bambo e musika e mo akonya bedi se erado de nyina sha onsa se kai no the man dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro kanti kan na dia na oja mu ma rade se on kai o papa. Pastor me do da me kwabana me kasa firi me ko. Rade on kai ma fu me din se me nan ya me ya. Nan ya ni. On kai ma na me ma fu me din. O dame kwabena me suma rade asem na yare sa 2 minutes mra on chen. E rade kai wa yare sem. Enti ojai wo yare ni nyina hye rade nsa me fra dance ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oja mu ma rade so kai o mama. Epacho me kasa free amanse atani papa. Mo Mi chaya pomutini emerate. Jaye baso awo twere so emerate. Jaye sikasem so emerate.
Awurade me soma wasɛm kɔ wiamo ase Awurade ataa ɔne ne nuaba ataa ɔmoma me gyaw mu nyina hyɛ Awurade nsa mesrɛ apɔmɔden ma wɔn mesrɛ sikasɛm wɔ adwuma sɛm wɔ awaresɛm sɛ Awurade ma nneɔma nyina nyɛ yie ne ba ɔtwerɛ exams Awurade ma ɔntwa wɔ Yesu dim amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase from mama na dia na oje mo ma Awurade so onka. Me jama ni afenyi na me meya juma. Wa mo tadie ni o ma ye adwuma ni na so sawo. Awurade wa fana oso onene mawo wona oye adwuma ni wona onye adwuma. Se Awurade kai wo ojani na che Awurade nsa se momo atanse ene de bosome ni afi. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so mama. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase flo na dia na ojamu Awurade so onkai. Atebigase fietieti. Igili nanedi. Patemi jama me yarese ehye wadi. Na nadu Awurade wa bofra na nadu so mama yare. Baby o mama wo bia wa yare sa entono so. Awurade san yade o Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase flo na dia na ojamu Awurade so onkai. But we did it in Casaso, in Pachom, Nazim, Jumasunya, and I'm Baba Kusoya, and it's on Kaimi. Awurade me suma wasɛm kɔ nkran oye bi Awurade wa fra na adwuma sɛm ne sika sɛm Awurade kae no ma ne nneɔma nyɛ ye ne ba so Awurade fa wo nsa ka no me fra danse ma no amen. Praise God. Ojina so ma me o se papa udini baby okasa firo mentonka. Praise God. Hallelujah, Pastor. Udini baby okasa firo. My friend Sarah make us free Accra, Stephanie ma'am. After me ja me buy people say mu nyina serve densa. So me hu na mu nyina do pastor. Na mo hihye me. Me ja share densa. Awurade me soma wasɛm kɔ Accra ma me Sarah nie. Me bompa ye Sarah ma wa yare san entono so. De ye ni petua ni bia Yesu mo jam flash in the system no. Bompa se ne bakrata se Awurade kai no me fra dance ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na ojamu Awurade so kai. Ma oneso kakra da no kakra. Awurade me suma wasɛm kɔ nkoransa me de wafran yɛfuru nhyɛ Awurade nsa bɔ ne ho ban ɔne abɔfra no ɔduru na wɔ so ma ɔnwo bɔkɔ wɔ Yesu dim. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo na dia na oja mu ma Awurade sa onkai o. Pacho ya frama jo me kasa se ha. Obadwa kasa yeti o mama. Me kasa se ha. Kasa. Me da me sunda ya basa. Ni jeni ma Awurade. Awurade adwoa da ye bone bi a oso ede sunsun so bone be bre no. Me de Yesu din twa da ye no mu. Amen. E ma tane ko be bi efre. Amen. Praise God. When timi anyina so fa che san fra biom na ye be fa wo. Also obetimi aba so praise God. Hello. Odini baby okasa fro na de na oje mo ma Awurade. Hello. Ojira so na kasa mam. Acha no pen mpesa na dia ma mi kunja said busumini. Ye ho kire pa no pekura de mi ma be dia de. Nyame oyense nkyene nyankopon onsa okru yade omo ono ba no ho ban nyame emie sika promamo. Amen. Praise God. Ma Joso papa udini baby okasa fre papa. Metie o papa. Bishop morning. Ma Joso morning, ma Joso. Bishop udini baby okasa fre papa. Because from Hagaya she femu usu.
Ojina so. Amen. Bishop, hallelujah. Kasa, menti o papa. Kasa. Because I feel like I say femi usu. Mo, eja usu die na oja mu mera de papa. Bishop, Awurade ka eja usu. Kasa. Ye, eja usu me pese mbitie wasem ya so mente on kan. Awurade ka eja usu ewa anwaka agwaga janche na koma so ade bia awurade yema no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na die na opese awurade kai wa no pai ojamu awurade. Because for a month for the son of Veronica. Mame vero ma oneso kakra mame vero. If I show me cancer free a month for Jamie. My brother born in Picasso national. Awurade mame vero awurade kai no ene day na wotwe man adanse onene man na busia. Amen. Eye 0557 000 Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na die na ose awurade kai o man. Ba show me kasa free kono me the boatma. Ba show me ba chira station ko fe juma. Awurade wafana ne ba adwuma awurade kai no maame so akoma so ade kai no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so kasa udini baby okasa fro na dia na oja mo ma awurade wo Sompa first service. We can settle down someone. Yeah, okay, you know, be quiet. Every Awurade me soma wasem ko enkradan so man. Awurade si wiemu nya wo sachira na wa France de one ne ba bedie anobanpo ayede won kraman. Awurade kai mo. Awurade twehye bremu aboafo ma mo. Awurade nyam bobru ho ade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na de na oja mo ma awurade so kai. Me pacha me kase free today say femi epia. Ma wale sema e basa me juma sema e basa. Me banum na mo fa omo. Awurade nsankyerɛne nyankopɔn dede so baby bi o afra wo bia awurade kai no na wade sem na juma sem ne ma awurade fa onsa ka won wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru. Pacha me kase free tabora laji. In the Florence. Pacha Crawford de me come from Amunfa. Amunchia. Me jame me amusha bompai mamina. Sanka misika. Awurade tabora alaji ewa Accra wa from Florence. Awurade o si yemfa ya kwan ne hye onsa na ona obeye de wa France amafo de ne ka omuntua nyame ho kroko dan ka no ma. Amen. No kroko dan ka no ma. Florence omuntua sika no wo Yesu demo yesi kwan bia awurade yifro. Amen. Amen. Ya besa say yenti memfa from of we dey afaba ko jaso ma memfa no. Praise God. Bacho asumdin kan Enka on so mama udini baby okasa fro me nya Bible de ma me man me nanam se nya me kai ene Ghana mai me kai Awurade wa France opegya o man Ghana se kai Ghana oso one ne man so Awurade kai won e busu no mo dance. Amen. Amen. Ya me hira mu pi e besre se ye de mre na ye adwuma nti mo fra ye nti me mfa mo ewo eye studio na ye sane out me ne me team mo fra ye ne mo bebo mpae na ma Sompa first service eye Monday 0557 30 90 80. Ya me hira opi se join Sompa first service eye Monday to Friday. Ya me ya doma o kira same time ye besa nhia o pesa me bobi be so mpa ye ma wa pagya say ye nsuo say ye phone o documents bia na wa pagya me frenya me tumi ni nyankopa ho de say mbowure mu fra dance ego so. Amen. Amen. Ya me shira opi samre de me jai ama MCR someone take over en ko fan